wala musidɓe on jarama mi hewri kam fo moɗon assalamu aleykum wa rahmatullah nokku kala ko woncirɗon allah waɗara on fo hiɗon e jaam musidɓe en ara ɗo yewtugol fi Ousmane Gawal fi parti UFDG on ko fewndi kon ka parti musidɓe no andirɗon noon Ousmane Gawal ko faalaɗo bonnugol o parti ila ɓooyi ko ɗum woni golle makko ɗen ko ɗum o faala ko ɗum woni objectif makko on nden andi noon piiji busi yawti depuis o ari ka senirde piiji busi yawti depuis o yehi États-Unis en hii ko yawti ton kon o yehi France en hii ko yawti ton kon o ari Libéria en hii ko yawti ton kon o yehi partout nokkeli busi o yehi en fof meɗen hiɗen andi ko yawti kon tawde siko joginoɗo faamu joginoɗo hakkil faalanaɗo hoore mum jaam harayno o yettike no e ngol laawol ngol o jokki par ce que laawol ngol o jokki ngol o tawi jama on hiɗangol laawol ɗo musidɓe iɗon andi congrès de parti on koko woni hewtude juillet le 6 juillet woni ko date on président on woni ko waɗi kañum noon Ousmane Gawal e yimɓe wonɓe mo pompude yaw huɓɓa hiite ko ninsata janngo kon ɓen ɗon hiɗen andi ɓen ɗon ko yimɓe fuyanteɓe ɓe anda ko jokki maccu koye simple koye andanda warma e fusi ala no golle ko ɓe woni ɓay Ousmane Gawal ɓanniɓe nini no jonde ɓe coggu sabunde ɓen ɗon no pompude Ousmane Gawal wakkilo ni e ni Ousmane Gawal ara holliti jama on congrès on o yahay o tawe ka 16 musidɓe ɗum ɗon noon eɗen andi faale Ousmane Gawal on e faale senerde ko même yawgol ton memmina probléme fiyo parti on suspende ko ɗum ɗo woni faale maɓɓe on kamɓe kañum Ousmane Gawal e senerde ɗum ɗon le wawata marsude par ce que kala ko ɓe heɓɓi kala janfamoɓe heɓɓi koko hoore maɓɓe ɗum ɗo rewtata par ce que UFDG no jokki golle muɗum en président Sellou kadi no jokki golle mum responsable militaire et sympathisant mo be hino wakkili fi avancingol parti on hewtingol lanɗon président on kadi ko faala ɗen ɗon faami donc kamɓe senede ko kamɓe woni contre faala bonnude parti on walla faala ittude président Sellou tawata ko taali walla ko faale ɓe wondi ɓe wawata ɗum ɗum musidɓe ɓe wawata ɗum ɗon haray jama fo humpitike ɗum ɗo meɗen andi noon se on Ousmane Gawal ko faale o woni yewtude o susata wadde ɗum par ce que so yehi ka 16 haray ko kanko memmini kala ko waɗi toon ɓe si yimɓe warama toon si o warama toon kala ko waɗi ɓe so memmini haray so yehi ka 16 haray ko kanko memmini par ce que ko kanko déplacé yehi tawi woɓɓe kaɓe woni gollude ɗon haaju golle makko ala toon o nelanaka toon o nodditaka toon o tawaka e nder on parti hay fo si alanamo toon si wona ko wodanimo ko jokkugol golle makko poste ministre ko jonna ko on occupé on poste makko ɗon o yeggita UFDG fes o yeggita parti on fes siko gorko walla mo jogui militant walla mo jogui iwtirɓe ɓaawo makko o yaha o créana hoore makko parti ko ɗum ɗo wonanimo jam e kisiye so essayi ko wona ɗum o anda guinéɓe ɓen hande ɓe ronki kof musidɓe guinéɓe ɓe ronki kof hande guinéɓe ɓe ronki kof hande ka fewdiɗen ɗo wallahi yimɓe ɓe ronki kof o soñjama fewndi ɗo hande en ala hande en ronko heɓude ha ko fewndi ɗo lamɓe ministre ɓe hara ko golla ɓe fonna ɓe yimɓe ɓen ter o andi on probléme ɗen joguiti hande si tawi woni lagine waywa Sine si tawi tu woni enen population guiné en wona hunde wotere wona ini en weldani famodirɗen hiɗidirɗen en wonani kadi honno en fonnaka ka leydi en fof foten ka leydi tawata en fof meɗen koye hunde wotere haray o développement ɗon haray ko ɗum woni développugol leydi kono tawa jama leydi on heɓata nafoore muɗum musidɓe hande probléme mo ɓurɗo jogade on ko refondation hara kadi ko laaɓi poste e hoore ɓernde laaɓude har ko lanɗo wallitotoɗo en fof mo woni hunde wotere fof fota ɗon probléme ko on probléme jogiɗen so heeɓi ɗum ɗon tu wallahi développugol leydi ndi sattata par ce que no woodi ki san choisi ɓe lamminen ɓeɗo ko ɓeɗo gaynata ko ɓen ɗon choisi ɗum ɗon ɓe jaɓma jokkay san jaɓa kono ko ɗum woni probléme meɗen on hande sa yi hande lammin ko Sellou Dalen depuis 2010 ha ka fewi ɗo no woni no satti ko par ce que famodiraka naɗa hande en ala ɓuuri ɓeɗo hande laamotoɓe lagine tano jogui sabuji nokkeɗi ɗi fof adna Allah fof ko wawata arde wallito finde leydi développira kala ko lagine ha to jini eɓe joguiti on saabu ko wawata wallitade ndi leydi si ayi ɗum ɗo satti ko par ce que en famodira
en hiɗidirana en laaɓodira musidɓe haɗay ko andingol militant et sympathisant ko ɓe wonu pere congrès wonɗo arde ɗo wakkilo ɗen toujours no andirɗen kadi militant et sympathisant noon Ousmane Gawal ko heɓɓi ɗo kon hiɗen heɗitimo ɓay ko wi ko gorko suusa hiɗen heɗitimo meɗen andi tun noon kala arɗo ka 16 kala déplacé ɗo ari ka 16 ko mapinen ko wonɓe ɓen ka parti kono kala arɗo ka 16 haɗa ɗen habbi kone arde ton kon par ce que diru ko haka gimbal musidɓe diru ko haka gimbal